Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Tinaanos, adayo ti maturong na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! May parwar nga tadate iti abang day tapos da. Ay na, abunado da pa'y Ay day talag mat barbecue tila ko na saan pa'y anaimas. Saan anaimas aya? Ketuan, idi na minsan aging matangak. Impakan ko iti asaw, ta saan anaimas. Uray jay sos na, nagapgad. Aya, iso akitaan nyo anana. Man-mano ti gumatang. Win nga raud. Ay, mapanak ko magumatang. Ngamga po iti imbagayo, nana. Saan ka mapan gumatang ay? Ay, wen. Mapan kalangan gumatang iti sa balay. Ay, wen, nana. Kunak agumatangak, takumarik ni Tessie. Saan? Ibagbagak nga rudken ka. Saan anaimas jela ko na abarbikyaw. Daan sa nga dagiti ilaklako na. Kasta aya? Wen. Saan nga minamalaklako dagiti lako na kay? Iso nga ilako na iti kabigatan. Hey, saan pa'y anaimas? Ay, jak nga rud kayatan ti gumata. Agpaypay ka pa'y apay nga insardang mo ngay. Ay namanang ko, di ka lamas yan kanyakon. Naktanga na ko niyag pay-pay-pay. Pag inanaanak mat Awan pa'y buhay na mano ta. Amok, ngam saan arasunday ta, tapno parigatan nak. Kat, kasano tangarod ang makalako, no saan ka nga agpaypay. No mga mintasong bata mo ni Manong Wagner. Ay! Agtal na ka man dita, estong. Excuse me, Esther with letter TH. Ay! Agpaypay kakit din. Nagadong mo. Ay na, napunon ti asok da ito'y barukong ko. Imbis alav ti mang puno, asok! O pare, apay nga ensardeng mo dahi tulugan mo? Kita klag ti prinsesa. Adda prinsesam? Madambod si kamot. Agar-aram kamat. Kanya ti pagarup mo kanyak. Lakay abaro. No babae ka kuma, menopause. Awanon. No nobela, naggibusan ti ayat mo. Ay, di ka man nagsawi ti kasta pare. Kahit, ayan nga jay prinsesa. Day taman Jay aglaklakaw iti barbecue. Wan. Jay bakla. Uy, saan ba't Jay manang na. Jay long hair. Napintasan niya. Dalagang Pilipina Kastagayam ti type mo babae. Mabainak nga agaram. Kasano ka ama kaasawa no kasta ka? Intakit din. Aguray. Mapanak man gumatang itilako da. Pambarak ama kiamam mo. Malala. Ang di mo ibagbaga nga dak dito. Gulpiam da ito'y lako mi? Wan, tapulutanan mi man. Ay na, manang, nangag mo? Gulpian na kano da ito'y. Isupot ko nga rod amin Si Kagayam, J.R.R. man ni kumparek awagnar. Anya? Wan, iso. Amamon ni Manong Wagner? Tila madamdamag mo man. Katrabahwak. Iso ti chief engineer may. Wow! Bongga! Hoy, agpaypay kakit din. Anyamat ni Manangan? Kiligan naklaang, ibawal mo pa'y. La 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 la. La 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 la. Hoy, darasang dagluto dita. Manang, di nakmadlapag inanaanan. Tudukan pa'y madamdama dagiti ilako ta barbecue. Ay namanang, kasi matibiotic. Maturturtur kang ka, manang. Nagadulakit di reklamo mo na ya. Na,
Pudnon sa tibagbagada, ang naungat dagiti baak. Anya, Manang, makiasawa ka nga minan. apay aya nga ibaunak. Tapno saan kan nga agong ungat. Agbakbakot ako na balasang. Sige ka. Awan mga sikasukan ka no bumakit ka. Katapay, sika, panawan na kon. Pinagadal nak iti computer course. 4 years manang. Jacket nga aglako iti barbecue. Forever. Umadayuak. Anya? Numalpas lang da ito'y pandemya. Mapanak ijay Manila. Isu ang makiasawa kan, manang. Apay ngay nana, ta saan kayo matang nga umay gumatgatang itilakok a barbecue? Ay na, kasano kat saan mo't kano anaimas tilakam. Nagkuna. Ni kumarim alita. Dayjay mo, tila ibagbagana. Saan to pa'y ngay may gimatgatang itilakok? Saan pa'y aya? Kuna nakat gimatangan. Kat saan kano anaimas. Ay sos, uray ramanan nyo. Gumatang kayo nana. Dagiti pa'y mo't kukumarit, ti saan nga umay gumatang? Malaman nga raw. Umay kamin to gumatang kanilita. Asino nga'y mati gumatang itilako na kat di pa'y umisam. Hay, si Kamat, tila ibagbagam apakauyawan ni Tese. No saan ajay lako na, jaro pa na ti uyawam. Ay nanana, di pa'y ngamin agpulbos mo't. Bumangon latan, din sapay agdiramos. Saan la siguro ang mahilig nga agpapintas? Isukit day tatirason, no apay nga awan agaram kan kuana. Adamay, Jay lakay nga engineer? wan, jay pada namutla asaan siguro nga agdigdigaws. Bagay da kumakot. Napili siguro ni Tese. Agpili-pili pa'y laang kat saan mo't anapintas. Day tangarod kay. O ala na, ingkay gumatangan itilako na nga awan ramraman na. Pare, dumagas taman pa ijay paglaklakwan ni Tese. Ay, tapay. Gumatangak itilako na. Nagadwa pagkatangan. Si kakit di mat, pare. Kunakman no iso ti prinsesam. Katisumat. Agaram ka ngamin Mabainak nga rod. Tamukmut lang nga di nakayat. Padasem nga arman. Basta mabainak. Intan kiti pare. Siyak ti makamukan ka. Di nakman angawin. Agin babartag ta pare. Anya? Wen. Dayta ti aramiden ta. At dapat kadinabahati alakaw yo. Ala sir, nabartag kayo matgaya man. Basit la pare. Anya nga tigatangan ta. Gulpiak day ta lako yo. Wan amanong Wagner, mabalin mat. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon, manong? Kasaritak ni manang mo. Aguray ta inak ayaban. Manang Tesi, Oh, apay? adda kayat na ti makisaritakan ka. Asino? Agsinabat manen dagita kiday mun. Ado nga minter aramidat. Gulpian ni Manong Wagner tilako ta, no makisarita ka kan kuana. Ay, uray no sana malako day ta barbecue. Ay naman, hang, kasyan nakmatan Diakon makapaypay. Agsakitan to'y barukong ko ang mangang angot iti asok. Anya? Agawid akon manang. Ay, agsubli ka estong. Sige, makitungtung akon ka ni Wagner. Gulpiak dagiti lako yo, Tess. Bayadam nga rudan tapno makaawid kamin. Agtungtong tapay mo ta. Anya ti pagtungtungan ta? May papaniti ayat ko.
Agayata ka talaga kan ka. Di naktumot panpansinan. Kat idi pa lang agar-aramakan ka. Kasanumot namin nga ayatan ka. Kat di ka mo't agdigdigos. Amom, engineer akmet ka. Wan, amok nga engineer ka. Chief engineer. Ngam, saan ka mo't nga rod nga agdigdigos? Dahita ka ditidi mo kayat. Adapay. Ibagam tapno baliwak. Kaslasan ka mo't nga agtut-tutbras. Anya, Nakayalyelo dagitang ngipon mo. mabain akon. Agpurma ka mo't ngamin ano umay ka ditoy. Sana dayta. Nyamot dayta. Nakachinelas ka kun. Nakalislis dayta pantalon mo. Sige, baliwak dagiti saan mo akayate si. Ang agdigusak, ka nagpurmaak. Ada ka din hamnamak. Sungbatan na kon. Wan duatan no kwa. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kanitese, pare. Adan namnamak pare. Talaga? Pare, agap apura ka kading agawid. Wan, pare. Agur-uray ni misis ko. Ngam na adapay papananta, mapantapay Inak man ag grocery. Gumatangak iti sabon, shampoo, pabanglo. Ken pagpormak. Anya? Iso nga minti kondisyon ni Tessie. Nasken ngagtong palak. Manang, saan na kon amalapdan? Agbiyahe akon amapan agtrabaho ijay Manila. Panawan ako na talaga. Imbaga meten kang kaidentiplanok. Angam kasapulan ka pailaang ita. Opisina ti pagtrabaho ak ijay Manila. Awan ti asok na, kan saan nga agpaypay iti mano nga oras. Ay. Amok no apay ang nagsinaay ka. Awan ngamin kadwam dito'y balay. Kasano? Panawan akmutan. Agasawa kayon ang ngamin ka ni Manong Wagner. Diktaran nakmanan. Ibagbagak laang manang. Tani Manong Wagner, iso ti soulmate mo. Anya tikat katawaan nyo, nana. Ay ni man ti Ese. Agmay-may sang agpay-pay-pay itila ko na a barbecue. Awan sapay gimatang. Kasanaw, kat saan mo't ngamin anaimas jayla ko na. Buwan mat ngamin. Ay, agbakbakat sa amatan ngaglaklakaw. Ay, kaasimot. Ngamin, nagpamanilan di kabsat na abakla. Ay, kat naumamatan ang aglaklako iti barbecue. Numabalin ko ma. Papanawon tayon dita. Tapay man. Peligro day taasok tila ko na. Makapauyak. Sa bagay mo't kit di. Petisyonan tayon san, nana. Ang kaasimat. Sapay baak. Oray datayo mo't ti madaksan. Saan mo't amabalin apuro asilatan Wow! Nagpormakan, engineer. Kastoy mo't lang ti porma ti mapanagaran. Ketuan. Kun... Nagbanglokan. Ay una, agaramak nga rod. Kaya matla ang abalik sa tiayat mo kanitese. Una. Sige man nga raw. Danggak man ti sampal mo. Tese, ayatan ka. Nakasagana ak amang ikalaysakan ka. Iti sa dino man asimbaan. Nulakit di taaklunam ti panagayat kao. Baw. Mabalin ba't lahag? Mayat. Mayat, pare. Mayat. Simbaan san ti pagtungpalan na dayta. Nana, kitain nyo Nay, adamat kadwan iti sa ngaglaklako iti barbecue.
Iso dayta, di bagbagada nga asawa na. Aya. Kan masikog samot tayo. Wen, masikog. Ay, nay. Kita ay, nag-sweet damot tayo. Ken, addan kadwa ni Tese, no kasta. Saanin nga agrigat tibiyag na. Ay, win nga raw. Iso nagbindot ta iti panang ipapan. Ibagbagata nga agbaak hanggang saan mo't gayam. Kan kita aw, nay, nagsingpet ti nakaasawa kan kwa na. Kan isun sa dayta di ibagbagada nga engineer. Wala na, engineer ka no dayta. Ay, nakaswerte mo't ni ti si Naanos nga main, isu asiguradaw, adayaw ti maturong na. Titan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaanos, adayo ti maturong na. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Kasta latibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.